Because the Apostle to Moses is that I follow his instruction. Go to our food, why can't we so? Why follow his instruction immediately? Hallelujah. See to show the Masalwa. See what son of Moses together. About that, you can't away. So together, Yagaza Kamalego for Seminati. Chapter 27, verse 43. Let's become a lemon. Chapter 27, verse 46. Wadanduruka uYesu ngelizwi elikhulu esithi
bathandekayo kuthiwa bathandekayo wadlangela kuyesu bathandekayo ngelixa lethoba bathandekayo xa ndibhekile ilixa lethoba kwasekumnyama bathandekayo entliziyweni yam bathandekayo xa usesemnyameni ungamboni uthixo ungapha bathandekayo ubakhona nkosi bathandekayo uyiva iconnection yasuka inkosi isikelele kuthiwa wathi wadluluka bathandekayo ngelaa xesha lobumnyama bathandekayo ngokuthi uJehova bathandekayo yena uthixo yena yenza inkosi isikelele akamshiyi inkosi isikelele xa ndikhumbula bathandekayo uthe uyesu bangcwele ongamboni utata bathandekayo ongamva umzali bathandekayo ngoba umzali bangcwele nempilo ekohlangana nayo bathandekayo akakwazi ukubhekana nayo ukuthi uJehova engamshiyanga bathandeka unyana inkosi isikelele wayeflathele engafuni ukubona isimabuso inkosi isikelele kuthiwa wakhala bathandekayo wakhala ngendlela enkulu ethi eli namasabakathana thixo wami ngishiya ngani bathandekayo uphambi uyesu ke bathandekayo ngomthi uyesu kuzozonke izinto ezazimehlele inkosi isikelele moya woyingcwele kwakufanele ukuthi adlulile ngoba wathwele ihlazo lethu inkosi isikelele yena wayengenalo ityala wayengenazo izono inkosi isikelele kodwa wayefela izono zethu inkosi isikelele kuthiwa wathi wadluluka bathandekayo ngoba uyesu akamshiyi umntu uyesu akamshiyi bathandekayo uyesu akamshiyi umntu inkosi isikelele kodwa ngelaa xesha bathandekayo wambona utata umthangamva inkosi isikelele kanti kwakufanele ukuthi kungcwele kufezekiswe izibhalo inkosi isikelele wathi inkosi isikelele ungamkhulu uhlale endlini kaThixo ungamkhulu uThixo inkosi isikelele ungahlali kule ndawo ungayivi iconnection kuthiwa masibuyele kuThixo bathandekayo uyizwe uJehova kukwapha bathandekayo uthixo ngathi akekho ngokuthi bangashiyi bathandekayo uvi ngathi akekho bangcwele kakuJehova ukhona inkosi isikelele uthixo uthi wena uphuthume uthixo wena ukuthi uvuke ukwazi uJehova ukwazi uSomandla kwakuJehova bathandekayo uthixo ukwazi bangcwele kuthiwa bathandekayo ngelaa xesha kwaba mnyama bathandekayo kuthiwa wakhala ngelona lizwi likhulu bathandekayo moya woyingcwele ngoba kwakufanele ukuthi adlule egazini bathandekayo kwakufanele ukuthi abethelele kwakufanele ukuthi kwenzeke konke ukuze kusindiswe thina bathandekayo ngiyabonga ukuthi bathandekayo ngeyami impilo bathandekayo uyenzele incebo bathandekayo ukuthi angasimbizi uJehova uJehova ngasishiyi inkosi isikelele embize kwimeko ohlangana nayo embize kwizinto odibana nazo khona
ungaphumi engayiziko leshinga Thixo ewuthini Israyeli Nkosi usikelele ewukhona uThixo bathandekayo ulinde thina bathandekayo ukuthi sibize ezizokwenzeka izinto ukuthi masibize emoya oyingcwele emfihla